kunzamura, umuntu ushaka kumuzamura. Abakobwa uno mutipe, hari umutipe ugiye live, mani unkuri, dore ndi live ubu ngubu, urumva ubu ndi live, ariko hari umutipe unkurikira, umutipe aramfollowinga, bahise bampa notification ko nawe agiye live. Ubu iyo kigiye kumukora ngiye kumubloka kakanya, ahite yigena gute Ddumba ajya live nawe ukajya live kuri iki gurya. Ddumba ngiye live nawe ndagukurikira, ndagufollowinga. Ddumba ndagufollowinga, ngiye live nawe ugiye live, ku buryo banyereka ko ugiye live kweli. Urumva atari agasuzugura icyamamare. Icyamamare ngiye live nawe ugiye live, ndabloka ikigoryi. Think about it. When Chris is ntago nakiboro bro, akuna agasuzuguro ku hejuru. Mani banyohereje notification ko umukarita asagira, niyo yaba Bruce Melody, niyo yaba The Ben, nkabona gira live naje ndi live, gicucu ndakiboroka ako kanya. Ese live itariho Ddumba y'abanyarwanda amaba bagiye kuvugira yiki? Indi live hari n'ubundi muntu w'umunyarwanda uri live, baba bagiye kuvuga iki? Ndi live ubugiye kuvuga iki? Ndi live uri umunyarwanda pe, ukabona Ddumba agiye live nawe ukagenda live ariko uri umunyarwanda, ubugiye kuvuga iki? Muri nkoma amashi zanjye, abanyarwanda bose ni nkoma amashi zanjye. Ni Shadibu kira kitu gasiza arizo zose iyo ngira live you not allowed to go, it's next to impossible. ni ibintu no mumbwizo kuri, ntago ari ubwiyemeze, ntago ari no kwenuko, ntago ari no kwiyemera, ntago ari ukuvuga ngo ndiyemera. Hari ukuntu umuntu ashobora kwiyemera avuga ati umuntu ngo ariyemera, akavuga ngo yengo iki. Mbwira ukuri, mumbwiza ukuri, mutari ibintu. Umuntu w'umunyarwanda namwe muzi Ddumba ari live nawe agiye live, abagiye gukora yiki? Hopes kan imbere cyane. Marina amaze kugutuka. Gusa Marina ngiye kumutuka mama. Ese Marina yaba mpoye iki we nawe? Broka vuba avo. Ezekiel twapfuye ikintu kimwe. Bro, ngiye ndashaka kubabwira uno munsi ibintu mubifate mu bimenye. Njewe ntabwo nkiri umuntu mu bintu byo gutwika, ntabwo nkiri umuntu ujya aho ngaho ngo nanjye ngo mu nkompare n'abantu ngo iki niki. Ngiye nimuzajya mugira ku izina Ddumba, ngiye ntabwo ndi ikiremwa muntu bro. Ubu nabaye ibintu by'ibiva hejuru, like something supernatural kiva nk'iyo ngiyo. Hari ukuntu njye nkareba abantu iyo bashaka kunkompara bahita bamfata, ukabona barimo barashaka kunkura kuri grade yanjye, banshira ahantu kugira ngo nse n'abantu munshire kuri niveau ntariho. It's okay mwemere ko njyewe Ddumba sinkiri umuntu, aho kugira ngo mumanure hejuru mumfate mutangire kungereranya n'abantu bakiri hasi, cyangwa mubyemere ko ntakiri umuntu. I am not a human being. Setu ntago ndi ikiremwa muntu, ndi kiva hejuru amanelien mubi cyane muri ibintu byo gutwika, mubi cyane alien. Ugasanga barimo baramfata bankura hondi baranye oza kaze. Bro, I am just not a human being. Ndi ibintu super sindi umuntu. I am not a human being. Nimuzajya mu compare ibintu Ddumba mufate muvuge, nimuvuge ngo kandi ngo none yindi level mufate vuga ati ntabwo ari umuntu, ubone si umuntu. I am not a human being. C'est tout.
urwo ni rwo rwego, urwo ni rwo rwego rw'imitwikire bro. Urwego rw'imitwikire ntago tukiri abantu. Niyo mpamvu nemera ko ushobora kunyita ikintu cyose, ushobora kunyita ikibwa, ushobora kunyita ikibwa, ushobora kunyita, ariko ntushire muri nivo z'abantu. Ntabwo nke mu bintu byo gutwika ntabwo ushobora ngufate ngo nanjye ngufate abantu, ngufate ngo bayisimbi basabe, ngufate abantu ngo bavuze ngo hari akantu bavuze ngo ka trendinze bro. Tumaze imyaka iyo, njye maze imyaka 5 trendinga bro. Njye maze imyaka 5 ndi kuri trend. Maze imyaka 5 ndi kuri trend. Anytime I want I come. Nkonjaga nkigendera. Urwo ni rwo rwego 5 years kandi ntari kuri trend yo mu Rwanda gusa, byo ni by the way muri Afrika hose. Ubu ngubu nibwo abandi banyafrika n'abababariye nkababwira ati mumbabarire ndeka ngende ntunganye ibintu byo mu rugo. Abandi banyafrika n'ababwira ati mumbabarire ngiye gutunganya ibintu byo mu rugo, mube mundetse ngiye gutunganya ibintu byo mu Rwanda. Nza mu Rwanda ubu ndimo ndatunganya ibintu byo mu Rwanda. Batanzania manda badepoje, bagane manda batepoje, Nigeria manda badepoje. Hey, whenever I want, nk'ubu nshobora kuzinduka mu gitondo ngajya ngakora akavuyo kuri TikTok ejo mu gitondo, whenever I want. Urwo ni rwo rwego. Whenever I want, no, in a few hours, ubu ngubu ushobora gusohoka hano ngagenda ngakora akavuyo Nigeria. Urwo ni rwo rwego bro, mubi cyane Ddumba. Ni mwera kaye. Ntitaye ko hariyo Bana Boy, ntitaye ko hariyo ba Wizkid muri Uganda, sinitaye ko hariyo ba Chameleone ngo Baby Wine bagize, sinita ko ba Otile Brain. Niyo nshatse kuzinduka mu gitondo nkavuga ati ngiye gukora akavuyo muri Kenya. Hey, ababizi barabizi, people know. Barabizi niba ukibona wowe, niba ari bwo ukibona telefoni ntabyo nabuza kumenya. Ariko niba uri umuntu umaze nibura imyaka nk'itatu ufite telefoni ushyiraho data ukagenda ibyo mvugura byumva. Ariko niba waratangiye kubona ejo ngo wamfollowinze tomorrow, ibyo ngibyo ushobora kuba utabizi. Ibyo bintu ushobora kuba utabizi. But njyewe whenever I want I come. People know whenever I want I come. Niyo mpamvu ngubwira ati Jesse Ddumba sinkiri umuntu. Sinkiri ubuntu. Umuntu akakubwira ati 5 years in the name making bro. 5 years utazimya umuriro wundi kuwundi ibintu bitandukanye. Ddumba mubi cyane. Frank Rukundo wamubwiriye koko Frank Rukundo sari Frank Rukundo, murumva ibi bintu sukwiyemera, ni ibintu biriho. Bavuka banzi, bavuka bakora iki? Bavuka banzi. Ubwo ni Ddumba. Sininyiga ntaga kompanyi runaka kanyishura ngo kazinuka mu gitondo karambwira ngo gira gutya. Nta mukire runaka zinuka mu gitondo kavuga ngo kandi ngo Ddumba ngo kora ibi ngibi. Na watwitse ngo avuga ngo Bruce Melody yaratwitse runaka ngo ngani ngomba kumuvuga neza. Zinuka mu gitondo ibyo nshaka nibyo nkora. Nugupfa kuba ndi inkotanyi. Ako konyine ikintu ntazitandukanya nacyo kuri iyi si nicyo ni RPF. Ibindi byose nkora ibyo nshaka. Kandi nawe niba umunyabwenge menya, niba ufite indangamuntu yo mu Rwanda wafa ibyo ngibyo nyine ugomba kumenya. Ikintu cyo utagomba kwitandukanya nabyo ni ukuba na RPF. Urumva Godfather yashaka kuvuga umuzamu ikintu cyonyine ngewe Ddumba. Ddumba. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ndimo ndabwira abaturage. Mbabwira ati Ddumba ngewe ndatwika ku rwego ntakiri umuntu. Ibingibi byanyu mwihisha ngo nibabaza amasura. Urumva? Ariko Ddumba ushaka gutubariye Abanyarwanda.
uzi ko wahita ubona akaranga niyereka abanyarwanda mani. ibyo birakureba urumva, ariko nakugira inama yo kuguma wihishe. Nihisha kubera iki? N'ubundi warihishe. Nihisha se kubera iki? Kuko se undusha isura nziza. Godfather bijyanye n'ifoto nabonye uri kibi. Ibyo ni iki? Godfather ntagaragara, Godfather ntaho. What's wrong with people? Who is this? Godfather araje. Oh, Godfather ntago tumuzi, Godfather ntitumubona. Uwo ninde? This is Godfather. What's wrong with the people? Ubu ejo uraza gusanga inkuru y'ubwana bwanditse kuri YouTube ngo bwa mbere Godfather yigaragaje kuri live ya Ddumba. Umusa. Ibi bintu byo ngo Godfather ntagaragara, time it's now. Urumva? Niko. Nabwiye. Gira ujoine warebye waruvuze RFPF ndavuga reka nkwereke. Wampaye address nkakohereza mu Kotanyi. Ngo address ato urashaka address ndayiguha turi offline. Wayibonye? Mu Kotanyi katureba. Ntabwo nyireba neza rega amatara n'icyatsi. Wane mu Kotanyi? Gwese. Kankurage. Indako. Abantu nababwiye. Gira umwana gwe. Abantu ndimo ndababwira ati ikintu cyonyine Ddumba njyewe nshobora kwivugira nkavuga ati iki ngiki cyo tuba dushyize ku ruhande ni RPF Inkotanyi, ibisigaye byose ibyo nshaka nibyo nikorera. Ako kana. Ibisigaye byose ibyo nshaka nikorera. Iyo kuyemo RPF Inkotanyi, iyo tugiye mu bintu byo kuba inkotanyi, aho ngendera ku mategeko y'inkotanyi. Urumva? Ni kugendera ku mategeko ubundi hagashya. Ni ukugendera ku mategeko ya gikotanyi, ubundi iyo tuvuye mu bintu by'inkotanyi na RPF ibindi byo nshaka nibyo nikorera. Ako kana. Uwo nzindutse mu gitondo nkashaka gutuka niwo ntuka, uretse ko ntatukana gitukana nasabye n'imbabazi ngewe. Oya gutukana kuri ntago byari byiza ubundi gira gutya urumva. Ariko ntabwo wigeze gutukana. Ntabwo natwaye nararakaye. Wararaka. Wigeze gutuka watutse. Oya ntabwo utukana urarira. Wese uratukana urarira umusa. Ngize gutya ndavuga ndireka niyereka abanyarwanda urumva imyaka ishize ari myinshi. Godfather nawe uracyafite amaraso ashuje wakibwa wewe. Dore ibintu uzanye none. Ndavuze ni ubundi nta myaka ijana abahamba baravuga Godfather my friend. Ndavuze reka niyereka abantu. Uzi ikintu ngiye kugukundira nubwo nakwangaza. Kuba nawe watangiye kunyigana wikorera ibyo ushaka. No. Ddumba. Kamubwira ikintu kimwe naje gusangiye iyi si. Uramutipe iyi si dutapfuna wisi. My brother. Uramutse ugiye kurakarana n'iyi si ntabwo wayitsinda. So be you. Runaka rirutse ngo ndirutse. Urirutse. Arakurakaje urakambira nguraraka. Neda. Runaka arasetse ngo ugiye guseka. Useka iki? Runaka afite amafaranga ngo ugiye kuyasaba. Ako kantu ngo iki? Nyiri hari ibintu rero bavuga ngo ntabwo twiruka inyuma y'ibintu ukajya gusanga hari icyo nyewe Ddumba rero nagizeho nakabona ko runaka afite amafaranga nayawe. Urumva? Ndi kubura umwuka kubera abahamwe kusura mbuze umwuka abantu. Ubu ndimo ndabura umwuka wi. Ibyo bintu nakubonaga no muri forcing ariko uzagura ibintu bizima kantu kakubera by the way. Karakaboro wakabonye none ikazima ariko na hari ubwo ukoresha gutya ukakambara kameze neza ushobora guhumeka utavuga nkuko nguko nkaho ugiye gupfa. Wabyumvishe ko nari kurwana n'umwuka. Ndarwanaga nyine. Ahandi se ngomeze gute nabona uri gufutura. Ndimo gufutura mfite. Ese mwemerewe kurongora muri iyi minsi? Ari umugore wawe uretse ko abagore bose ari abanje. Ubu ngubu ntabwo uhuye n'umwana asiga agatoki. Nijoro umugore wanje. Ddumba ko bambwiye ko ufitanye umubano wihariye n'umukobwa bita Shenge wo muri Ottawa. Shenge? Umukobwa wamama atagira icyo akora.
kurota wako wuzuye ibyana byinshi bidafite icyo bikora byamamaye. she hari babiri, hari kamwe kirabura kameze gasa na ntuza na ntuza gasa na ntuza na nina umugore w'amakonikosho. Sha narakubwiye Urumva? nina twari inshuti, kandi nina yari umuntu wa mbere nashakaga kugira ngo abe inshuti yanjye kuva kera nkiri umwana. Reka nina murangana. Naranduta. Naranduta. Reka nkubwire abantu banduta. Ubamenya kuri list. King James. James. Papa Sava. Alex Muyoboke we ni uncle wanje. Alex Muyoboke ni mukuru. Ni uncle wanje pe. Nyuma ye ntambara niwe muntu wagiye kuri niwe muntu wagiye muri kaminuza wa mbere mu Rwanda. Yafungiranye na Bayingana. Ariko Bayingana Bayingana ni uncle, Bayingana uzi ko ari mukuru. Bayingana aranduta cyane. Ubundi njyewe nshobora kuba ndi Bayingana rega Bayingana ni uncle. Buriya yarongoye mu gudamu we n'intuzi. Umuntu tungana neza uribuka Dani wazanye na mukuru wa Nuza, mukuru wa Beni. Baba we. Uri mukuru bro. Murangana. Dani murangana. Dani mukuru wa Beni uriya ni njyewe na Dani tungana n'amashuri namwe same class. Tapfuye none. Dani ashobora kuba anduta umwaka umwe kubera yaradindiye mu agiye kujya muri pansiyo. Yari umuswa mu ishuri. Oya ntago ndi kumwe nawe. Dani yari umuswa mu ishuri. Yakundaje igitsina ubwo. Urumva? And then niwe tungana neza imyaka, kubera washobora kuba yaravuye Uganda mbere yanjye nza nyuma yinjira ishuri nari ndimo nza musangamo. Ariko Dani aruta Beni imyaka 2. Imyaka 4. No 2. Niwe umukurikira se? Niwe umuntu wakurikirana. Ntuza sakabo we. Nuza ari munsi ya Beni. Belinda bundi ntabwo wahuje mama na papa. Cyore. Urumva? Ariko ntabwo nshaka gukomeza gutanga amadetayi kugira ngo njye kure.